nasungu sekadai ya pi kibala sponsor sosi babun na pedang juga itu kiba hak bisa sana kila maham lupa wat ya kubri dia play berkulit ni kedesbu yang namanya kubri re pun pala kebakam semua kepang kelaicha pi kiba jom lay nak kena keparas sana so ya ki lengdok ki rumiam ke bawan lang menen tang sister menen ki poi pra pengrimu tang kelengdok ki poi khat rimu bat barok bat kimi bat ki brother ki nak berang kudi ngi poi menen kemba saus paksan komod balanyoi ki peliang kadang sikit ni kong mengkhat ki rumiam terus sarong. Terkadang lagu untuk program felicitation speech, dak kebangi facilitate the firu ha unius nem jubili. Kadang-kadang ke sinem ba ada kecil kecil jubili. Hani ni klaim pendan kam tekentin penkre. Ni surat kebe laisna. Ila ada mentakasni arsna. Nani sedang usna balai. Ni saput kut piang madang dan pada saywan biang. Ada bishop menjur bisa ya rakyat ya ke jubili tingkat kebaikan program semua sarong panong bakapar jengi kalau penik haduk kat ni kiruniam kena sendang ban sakri ke balang kita berpikir kan dak kini kat kes berkerang pak balang kibadan teleng jom kini kecela jengi hasor hapai pada teleng kibami nagari kibalong kinong syarai balang kini kalau kedak kesin jom tinggi jom ke balang ni sosarong ba nakani ke Paris ikun samla jadi kidan haki kedan berpe haki seng berpe jom ke jingga riam jingga ndo ki bawan sti ni iya ki riam ke berpe ke kom im jogi ke kedan jingga riam kom berpe berpini ke iya ke tak jom ke jingga jom ke balang hakani Paris kisnong ke berit senang melakhai yang halau play tentang Aryan mi mengau pada mi sista Anisha ti senang berita kibai senang tu lakukan mi sebut bak ki runiam kumka malam wir kenanglang cakram ki bala mi khambur ki runiam ti susu kemen tadi berarti penkup program pi ki long yin ki ba latai ke balang yin rukam kedai berkita ke balang telan ki lami satu kikun ki pasbun ban sakri ke balang kentang ya bai kublai ki dekat jengkah kamti ki batreston ngidan ke golden jubilee celebration kamti dekat ke Paris Pasar Council ki Trelang but nama kecil Trelang ni isya kecil job kecil ku kecil ki komiti ki ba aptrei durut trei jarim da aptrei stop ini sosarong na kabentar ni pi pra pascal bat ki perlok ki ngelam sulong disebut pe berku ke doi pi badi faransen ki balo kabor jong kecil job salenda kini ki jing ku jing pi bro bat ya ki kena sendiri ki bawan suti hafok Paris ki baterai lakum ki merah kini sini kublai ki berada ki bawan sakti kublai ki peraldo rasa berin peraliking yak sista ki balatrai khambun ini ngi khamle bos ya ki IP sista ki kruet ya kam ki ba la sponsor berki studio ki dan sista telah berki de ki jingai ki bawan ki pajong de ndai berbutin tampaknya dia kublai dia ki merah Bishpun Father na kebentar kegiatan felicitation jonghi naik kublai ba karena sosial MDC jong mau keluar konstituensi kumju ya deputy commissioner jong Eastern West ba welfare nongsi kajing jok jong Paris jong ni habun kiliang kadai kajing presiden kajing i jong pi kinong kersan ba baro ki pat riung jong Paris ban kentio ya ka habaro kiliang kublai pun Father ya kajing presiden jong piru bat lensiam na kebentar kajing ha jong Paris jong
Nakabentai Father, namu keparasang ya but Father, I got along dongsi. Congratulations Father. I got a jingle cooper dog jong blay, kin ya lang wat pi, hakalenti bafilajian. I got a jing but jing duai jongi, kan libut ye pi, ki jingle cooper dog jong ki bahayi ngasem, ki lok ki jong, but baro kan long ka jing kershan ye pi, haba pi oma ya kilo ki jing ha kan ye kalenti ya ki jong pi. Tiklam na penslam benda dan khotno ya ka Marine Group na ka Marshallong National Marshallong ban I know ya gospel dance jongi. Hadirin ka Marine Group Marshallong ka cultural dance na ka Mary of Christian Church Jakrem e sumalong ki balakaya. Banting nong rim ke hoka wajana Gloria in excelsis Deo
thơ cơ tình canang ya canang pia Bahkan babi bên rồi chính tiếp chính ít và chính xác Gloria in excelsis Deo Iaro Iberto Yamitrai Gloria in excelsis Deo Kani ka jingwai Jubilee kabala compose da I Combriala Lindo inohikai na po Nativity High Secondary School Bashim Khasi isa honors Kalindo ru I Bashim Khasi po Higher Secondary Section but I Parish Priest Jongi I Reverend Father Venki Friday Karsim Yong but ya ka surpat lashnahi da iba conversion Lindo tungin ay biang ka jingsak tapti sa sitian pat Kumpan Chupan Kenmau, baga Nativity of the Lord Parish, kalakan jo San Post Nampura, but laraki ya ka Golden Jubilee nadu December arajar arpuway, hadu bansakut mentaus nem December arajar arpulai. Kumsi benta ban penpau ya kadak jong ka jingkemen jong ka Parish jongi, mapibaro ki balayawan lang benta na jan bat na jingai, nilaya sim benta bat syak skor ya ka diga jingruai Jubilee da iba conversion bat merging shai jerwa. Nada pun sing laju, ya ya
when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words that are beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love.